Кеттік, сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін 5-ші бапқа қол жеткіздік. Наима, янайму. 5-ші бап фаиля яфилу бағы. Мадиның айнысы кәсірақты, мұлорында айнысы кәсірақты бап. Сарпталу тура дораба сияқты ешқандай қиындығы жоқ. Наима нығметке бөленді ол бірер. Наима нығметке бөленді ол екер. Наиму нығметке бөленді екер. Көберлер наимат нығметке бөленді ол бір әйел. Наимата нығметке бөленді екі әйел. Наимна нығметке бөленді көп әйелдер. Наимта нығметке бөлендің сен бірер. Наимтыма нығметке бөлендің сен екер. Наимтым нығметке бөлендіңдер сендер көберлер. Наимти нығметке бөлендің сен бір әйел. Наимтыма нығметке бөлендің сен екі әйел. Наимтынна нығметке бөлендіңдер сендер көп әйелдер. Наимту нығметке бөлендім мен. Наимна нығметке бөлендік біз. Фе'л мудориға янайму нығметке бөленеді ол бірер. Янаймани нығметке бөленеді ол екер. Янаймуна нығметке бөленеді олар көберлер. Танайму нығметке бөленесін. Танайму нығметке бөленеді ол бір әйел. Танаймани нығметке бөленеді ол екі әйел. Янаймна нығметке бөленеді олар көп әйелдер. Танайму нығметке бөленесін сен бірер. Танаймани нығметке бөленесін сен екер. Танаймуна нығметке бөленесін сендер көберлер. Танаймине нығметке бөленесін сен бір әйел. Танаймани нығметке бөленесін сен екі әйел. Танаймна нығметке бөленесіндер сендер көп әйелдер. Анайму нығметке бөленемін мен. Наиму нығметке бөленеміз біз. Наимун нығметке бөленген бір еркек сифат мүшабаха исм фамил исм маф'улдің орнына сифат мүшабаха болады. Наимун нығметке бөленген бірер. Наимани нығметке бөленген екер. Наиматун нығметке бөленген бір әйел. Наиматани нығметке бөленген екі әйел. Наиматун нығметке бөленген көп әйелдер. Наима деген қыздың аты бар ғой бізде. Лам ян наим нығметке бөленбеді ол бірер. Лам янайма, лам янайму, лам танаим, лам танаима, лам янаимна, лам танаим, лам танайма, лам танайму, лам танайми, лам тамайна, лам танаимна. Бұл сарпа. Лам анаим, лам нанаим. Фиғал нафия ла янайму нығметке бөленбейді. Тура фиғал мұлар сияқты. Тек қана алдын ләні қоямыз. Амыры инаим нығметке бөленсен бірер. Инайма нығметке бөленген екер. Инайму нығметке бөленгендер көберлер. Инайми нығметке бөленсен бір әйел. Инайма нығметке бөленсен екі әйел. Инаймна нығметке бөленгендер сендер көп әйелдер. Әмір қойғы тура фиғал жақты сияқты. Тек қана фиғал жақтың алдын ләм болса, мына жерде ли болады. Лиянайм нығметке бөленсін ол бірер деген сөз. Сарталы лиянайм, лиянайма, лиянайму, литанайм, литанайма, лиянайма, лианайм, линанайм. Нахи тура фиғыл жақты сияқты ләмнің орнына тек қана лә тұрады. Ла янайм нығметке бөленбе сін ол бірер. Ла янайма нығметке бөленбесін ол екер. Ла янайму нығметке бөленбесін олар көберлер. Ла танайм, ла танайма, ла танайму, ла танайми, ла танайма, ла танаймна, ла анайм, ла нанайм деп сараптаймыз. Исім заман мәканы манайму нығметке бөленетін бір жер. Манаймани нығметке бөленетін екі жер. Манайму нығметке бөленетін жерлер. Min amın nağmetke bölenетін құрал. Min amani nağmetke bölenетін екі құрал. Manaimu nağmetke bölenетін көп құралдар. An'amu nağmetke böleнгіш бірер. An'amani nağmetke böleнгіш екер. An'amuna nağmetke böleнгіш көбелер. Nu'ma nağmetke böleнгіш бір әйел. Nu'mayani nağmetke böleнгіш екі әйел. Nu'mayat nağmetke böleнгіш көп әйелдер. Опыңа, я? 5-ші бап. Баптың мадайда мұдорығда айны кәсірақта фәайлі ефхилі бабы. Мастар 5 уәзінде келеді дейді. Нандай 5 уәзінде келеді екен. Бұны жаттан міндетті емес. Сахихына мысал наима янайму. Мастары ниғматын науматын нығметке бөлену дейді. Мен мына жерге беріп қойған. Наима янаму, наимын, лам янайм, ла янайму, инаим, лиянаим, ла танаим, манаймын, минамын, анаму. Мағыналары наима нығметке бөленді ол берер. Янайму нығметке бөленеді ол берер. Наиму нығметке бөленгіш жер. Лам янайм нығметке бөленбеді. Ла янайму нығметке бөленбейді. Инаим нығметке бөлен. Янайм нығметке бөленсін. Ла танаим нығметке бөленбе. Манаймын нығметке бөленетін мекен мезгіл. Минамын нығметке бөленетін құрал. Анаму нығметке бөленгіш анаму нығметке бөленгіш бір ер дейді. Валиса ярису де сарптай салайға.
Varise ma'nası miras aldı ol birer. Varise miras aldı ol birer. Varise miras aldı ol eker. Varise miras aldı olar köberler. Varisat miras aldı ol birer. Varisat miras aldı ol eker. Varisna miras aldı olar köberler. Varisna miras aldın sen birer. Varisma miras aldın sen eker. Varisna miras aldın da sendir köberler. Varisti miras aldın sen bir ayel, varistima miras aldın sen eker, varistimna miras aldınlar senler köp ayelder, varistim miras aldım men, varisna miras aldık biz. Maşgulu urisa, to'ra so'ra sarflar. Fe'l mudari yarisu aslında ne bo'lgan? Yavrisu bo'lgan. Yavrisu bo'lgan. Vawga ketib qolgan. Yaymen kasraqning o'rtasida tushgan vaw hasbetlet degan yeriga 8 tushib qolgan. Yarisu miras aladi ol birer. Yarisani miras aladi ol eker. Yarisuna miras aladi olar köberler. Tarisu miras aladi ol birer. Tarisani miras aladi ol eker. Yarisna miras aladi olar köberler. Tarisu miras alasın sen birer. Tarisani miras alasın sen eker. Tarisuna miras alasın da sendir köberler. Tarisina miras alasın sen birer. Tarisani miras alasın sen eker. Tarisina miras alasın da sendir köberler. Arisu miras alamın men, narisu miras alamız biz. Maşgulu yurasu bo'lar. Yurasu miras alınadi. Ya, nav tushib qolgan vav qaytadan keladi, o'tkani nav kasramiz ketdi. Ya'ni kasra o'rtasida tushgan vav ketib qoldi. Yo'q bo'lib ketdi. Al kasra o'rnina fatha kelgingizda vavimiz qaytadan keladi. Yurasu mashhur. Miras alınadi degan ma'noni bildiradi. Kelesi varisun miras alish ol birer. Varisani miras alışı ol eker, varisuna miras alışı köberler, varisatun miras alışı birayel, varisatani miras alışı ol eker, varisatun miras alışı köberler. Mavrusun miras alıngan birer, mavrusani miras alıngan eker, mavrusuna miras alıngan köberler, mavrusatun miras alıngan ol birayel, mavrusatani miras alıngan ol eker, mavrusatun miras alıngan köberler. Lam yaris miras almad ol birer, lam yarisal miras almad ol eker, lam yarisu miras almad olar köberler, lam taris miras almad ol birer, lam tarisa miras almad ol eker, lam yarisna miras almad olar köberler, lam taris miras almadın sen birer, lam tarisa miras almadın sen eker, lam tarisu miras almadın senler köberler, lam tarisi miras almadın sen bir ayet. Lam tarisa miras almadın sen eker, lam tarisna miras almadın senler köp ayetler, lam aris miras almadın men, lam naris miras almadık biz ve meçhulü lam yuras bo'ladi. Meçhulü ne bo'ladi? Lam yuras bo'ladi. Nav vav qaytadan keladi. Lam yuras miras almadi bo'lib birer degan ma'noni bildiradi. La yarisu fi'l nafi to'ra fi'l mudori saqtay kanalida la qo'yamiz. La yarisu miras almaydi ol bir yer degan ma'noni bildiradi. Ris amr ris kirish degan so'z. Tarisudan chiqqan bu. Tarisudan chiqqan. Eslayganmiz. Mudoriqni harfni tushirdik, so'ngni sukundadik, ris bo'ldi. Ris miras al sen bir, risa miras al sen eker, risu miras al senlar köberler, risi miras al sen bir ayel, risa miras al sen eker, risna miras al senlar ko'p qandar. Kelesi Liyaris tura fi'l jaqti. Lamning o'rnina li qo'yamiz biroqda. Ma'nosi miras alsın ol bir yer. Liyaris miras alsın ol bir yer, liyarisa miras alsın ol eker, liyarisu miras alsın olar köberler, litaris miras alsın ol bir yer, litarisa miras alsın ol eker, liyaris miras alsın olar köberler, liyaris miras alaymen, linaris miras alayk biz. Fi'l nahi tura fi'l jaq siyaqda lamning o'rnida tek qana lani qo'yamiz. Ma'nosi miras almasın ol bir yer degan ma'noni bildiradi. La yaris miras almasın ol bir yer, la yarisa miras almasın ol eker, la yarisu miras almasın olar köberler, la taris miras almasın ol bir yer, la tarisa miras almasın ol eker, la yarisna miras almasın olar köberler. La taris miras almasın bir yer, la tarisa miras almasın eker, la tarisu miras almasın ko'p yerler, la tarisi miras almasın bir ayel, la tarisa miras almasın eker, la tarisna miras almanglar senlar köberler, la aris miras almaymen, la naris miras almayaq biz majhuli la yuras bo'ladi. Vav qaytib keladi ya. La yuras miras almasın olar ol bir yer degan ma'no, alınmasın degan ma'no bildiradi. Mavrisun miras alınadi. Mavrisun miras alınadi. 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 Miras al
Мирас алатын жер. Мекен, мезгіл, уақыт. Маурису мирас алатын бір уақыт, маурисани мирас алатын екі уақыт, маварису мирас алатын көп уақыттар. Миросун мирас алатын құрал. Аслында не болған? Миросун болған. Вау сукынды алып кәсірақты, вауды еге қалып қыламыз. Сөйтіп миросун болып өткен. Ереже бар ғой, вау сукынды алып кәсірақты болса, вауды еге қалып қыламыз деген. Миросун мирас алатын бір құрал, миросани мирас алатын екі құрал, маварису мирас алатын көп құралдар. Ауросу мирас алғыш бірер. Ауросани мирас алғыш екел, ауросуна мирас алғыш көберлер, урса. Фуала уәзінде ғой. Урса мирас алғыш бір әйел, урсаяни мирас алғыш екел, урсаяту мирас алғыш көп әйелдер. Жақсы. Таптан оқиық. Ne deydi? Varisa yarisu deydi. Varasatun risun, risatun mastарлар. Жазып қойып мына жерге түгел. Вариса ярису, варисун, маурусын, лам ярис, ла ярису, рис, лиярис, ла тарис, маурисун, мирасын, аурасу дейді. Жақсы. Мадыйында иғалал жоқ, қалған иғалалдары васаба ясибуда өтті дейді. Мүлтауине мысал дейді. Мадыйында айлал жоқ деген мадый өзгермейді деген сөз ғой. Хамида сияқты сарыптала береді. Қалған иғаладары ясибу васабада өттік. Васаба ясибу деген жерде өзгеру жолдарын өттік деп айтып отыр. Келесі валия яли дегенді келесі сабақта аламыз. Сосын барып 6-шы бап екен ғой уже. Бітірейін деп отырық қой біз нені? Мүжарратты. 6-шы бапты бітсек, Құдай қаласа, 6-шы бапты егер бітсек, сүләси мәзітке жетеді екенбіз.